Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju iz matematike za 4. razred. Ja sam Rebeka Kalazić iz Prve gimnazije Osijek i danas se zajedno bavimo geometrijskim redom. Nakon ove lekcije moći ćete odrediti zbroj beskonačnog geometrijskog reda, beskonačni periodični decimalni broj zapisati u obliku razlomka, primijeniti geometrijski red u zadacima iz različitih područja matematike. Prvo se pripremimo za rad. Nadam se da imate papir, olovku i džepno računalo. Pozivam vas da primjer rješavate sami tako da zaustavite video. Svakako riješite zadatke na kraju lekcije, po potrebi se vratite na početak. Započet ćemo sa zadatkom iz moderne bajke. Lorna jako voli jesti kolače i ne može im odoljeti. Za rođendan je dobila malu voćnu tortu i odmah pojela polovinu. Ujutro je pojela pola od preostale polovine, popodne polovinu preostaloga dijela. Lorna razmišlja, da sam ja vila iz bajke koja živi vječno i da se hrana ne kvari, pa da nastavim na ovakav način jesti tortu. Znači li to da bih je mogla jesti zauvijek? Uvijek pojedem polovinu preostaloga dijela. Ili bi tortu ipak na kraju pojela? Ovaj sam zadatak postavila u svom razredu. Učenici se nisu slagali oko odgovora, odnosno podijelili su se u dvije skupine. Jedna skupina je rekla, svakako će pojesti na kraju cijelu tortu i mrvice. A druga skupina je rekla, neće je pojesti. Koliko god mali komad bio, uvijek će ostati polovina tog komada i tako zauvijek. Što vi mislite o tome? Pozovemo u pomoć matematiku. Možemo li zbrojiti 1/polovinu plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 i tako dalje? I ako možemo zbrojiti, je li zbroj jednak 1, što bi značilo cijela torta? Pod pojmom reda u matematici smatramo niz čije članove trebamo zbrojiti. Ako treba zbrojiti članove geometrijskog niza, riječ je o geometrijskom redu. Pa razmislimo, upravo u zadatku o torti radilo se o geometrijskom redu, jer su članovi 1/polovina, 1/4, 1/8 i tako dalje članovi geometrijskog niza kod kojeg je A1, dakle prvi član 1/polovina, a kv, odnosno količnik niza, također 1/polovina. Do sada smo zbrajali konačan broj članova geometrijskog niza. Prisjetimo se formule Sn je jednako A1 što množi 1 minus kv na n-tu kroz 1 minus kv gdje kv nije 1. Možemo li zbrojiti beskonačno mnogo članova, to jest odrediti zbroj beskonačnog geometrijskog reda? Pogledajmo primjer. Izračunajmo pod A 2 plus 10 plus 50 plus 250 plus i tako dalje i pod B 5/polovina plus 5/4 plus 5/8 plus 5/16 plus i tako dalje. Koja je razlika između ova dva primjera? Pod A, kv jednako 5, članovi niza se povećavaju, dakle idu beskonačno, pa je njihov zbroj beskonačan. Pod B, kv jednako 1/polovina, znači članovi niza se smanjuju, zbroj beskonačno mnogo članova niza jednak je limesu konačnog zbroja, kad n teži u beskonačno, pa imamo S je jednako limes od Sn kad n teži u beskonačno. Dakle, limes od A1 što množi 1 minus kv na n-tu kroz 1 minus kv kad n teži u beskonačno. Kako je kv jednako 1/polovina, limes od 1/polovine na n-tu kad n teži u beskonačno je 0. Kada smo to uvrstili, dobili smo da je S jednako A1 kroz 1 minus kv. I sad riješimo naš B zadatak, znači A1 je 5/polovina, a kv je 1/polovina, pa dobijemo S je jednako 5/polovina kroz 1/polovina, odnosno 5. Zaključujemo, ako je apsolutno kv manje od 1, zbroj beskonačnog geometrijskog reda jednak je S jednako A1 kroz 1 minus kv. Pa riješimo sljedeći primjer. Izračunajmo zbroj geometrijskog reda. Pod A 25 minus 20 plus 16 minus i tako dalje. Znači uočimo A1 jednako je 25, kv je jednako A2 kroz A1, pa je to minus 20 kroz 25, pa je to minus 4/5. Apsolutna vrijednost od kv, znači apsolutno od minus 4/5, a to je 4/5, to je manje od 1, pa prema tome vrijedi formula za zbroj. S je jednako A1, dakle 25, kroz 1 minus kv, dakle 1 minus 4/5, pa je to 25 kroz 9/5, znači 125 devetina. Pod B, 3 plus korijen iz 3 plus 1 i tako dalje, znači A1 jednako je 3, kv je jednako A2 kroz A1, dakle korijen iz 3 kroz 3,
Uočimo, apsolutno od kv je korijen iz 3 kroz 3, što je manje od 1, pa izračunamo zbroj. S je jednako 3 kao A1 kroz 1 minus kv, znači 1 minus korijen iz 3 kroz 3, dobijemo 9 kroz 3 minus korijen iz 3. S obzirom da nije uobičajeno zapisati razlomak sa nazivnikom s korijenom, idemo ovaj razlomak racionalizirati i dobijemo konačno rješenje. S je jednako 9 plus 3 korijen iz 3 kroz 2. I primjer C, 3 plus 6 plus 12 plus i tako dalje. Dakle, A1 je 3, kv je 6 kroz 3, dakle 2. Kako je apsolutno od 2, 2, što je očito veće od 1, znači zbroj ovog reda je beskonačan i ne možemo ga izračunati po formuli. A sada možemo odgovoriti i na pitanje iz uvodne priče. Prisjetimo se, Lorna je pojela polovinu svoje torte, pa polovinu od polovine, pa polovinu od polovine od polovine i pitali smo se kada bi tako nastavila jesti zauvijek, bi li pojela cijelu tortu. Znači, ako s x označimo cijelu tortu, sada možemo izračunati zbroj 1 polovina x plus 1 četvrtina x plus 1 osmina x plus 1 šesnaestina x i tako dalje. Znači, izlučimo x i u zagradi dobijemo geometrijski red, 1 polovina plus 1 četvrtina i tako dalje, gdje je a1 isto što i kv jednako 1 polovina. I sad ako uvrstimo to u formulu za zbroj, znači dobijemo x puta u brojniku a1 1 polovina kroz 1 minus kv, znači taj razlomak je 1 polovina kroz 1 polovina i dobijemo ukupno rješenje x. Znači Lorna bi zapravo pojela cijelu tortu, znači prva skupina učenika je bila u pravu. Pogledamo još jednu priču iz mašte. Sigurno svi poznajete Petra Pana, pa evo on je krenuo na put u Nigdje zemsku i prvoga dana prešao je 1/3 puta, drugoga dana 1/6 puta, trećeg dana 1/12 i tako svakoga dana dvostruko manje puta nego prethodnoga dana. Pitamo se hoće li Petar Pan ikad stići na cilj ako nastavi ovako putovati. Znači opet imamo geometrijski red, x ćemo označiti put koji naš Petar Pan treba prijeći i vidimo prvi dan je znači prešao 1/3 puta, drugi dan duplo manje, znači 1/6 puta, treći dan opet duplo manje 1/12 puta i tako dalje. Ako ovdje izlučimo x, dobijemo geometrijski red u zagradi 1/3 plus 1/6 plus 1/12 i tako dalje, znači a1 je 1/3, kv je 1 polovina. Ako sada to uvrstimo u formulu, dobijemo znači x puta u brojniku 1/3 kroz 1 minus 1 polovina, a to je dakle 1/3 kroz 1 polovina, znači 2/3 od x je ukupno rješenje. Prema tome Petar Pan ovakvim načinom došao bi samo do 2/3 puta, odnosno nikada neće stići na cilj. Nakon ovih priča vidjet ćemo u idućim zadacima da geometrijski red primjenjujemo u mnogim zadacima u različitim područjima matematike. Recimo, beskonačni periodični decimalni brojevi jesu racionalni brojevi dakle koje možemo prikazati u obliku razlomka. Jedan od načina da to učinimo upravo je primjenom formule za zbroj geometrijskog reda. Pa pogledajmo primjer 3 u kojem ćemo sljedeće brojeve prikazati u obliku razlomka. Znači broj 0,7 s točkom, to je broj 0,7777 i tako zauvijek, koji možemo zapisati kao 0,7 plus 0,07 plus 0,007 i tako dalje. Ako malo bolje pogledamo, uočimo da je to geometrijski red kod kojeg je prvi član 0,7 ili 1/10, a kv 0,1 odnosno 1/10. Kako je kv manje od 1, možemo izračunati sumu ovog reda, znači to je 7/10 kroz 1 minus 1/10, odnosno 7/10 kroz 9/10, dakle 7/9. Znači, broj 0,7 periodični jednak je razlomku 7/9. Možda se toga sjećate iz prvog razreda, znači dobili smo naravno isto rješenje, neki su postupci bili drukčiji, pa možete izabrati koji vam se više sviđa, koji vam je jednostavniji. Pogledajmo sad broj 3,23 s točkama, znači to je 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3 i tako dalje. Uočimo da broj možemo prikazati kao 3 plus 0,23 plus 0,0023 i tako dalje. Znači opet imamo geometrijski red, prvi član je 0,23 odnosno 23 stotnine, a kv je 0,01 odnosno 1 stotnina. Ako to uvrstimo u formulu za zbroj geometrijskog reda, dobijemo da je s jednako 23 kroz 100 kroz 1 minus 1 stotnina, odnosno 23 kroz 99. Znači konačno rješenje je da bi naš broj pretvorili u razlomak, trebamo znači ovom broju 23 kroz 99 dodati njegov cijelobrojni dio, pa je 3,23 sa točkama jednako 320 kroz 99.
Pogledajmo još dva primjera, to je broj 1,56 sa točkom. Dakle, vidimo da ovaj broj ima osim cijelobrojnog dijela i predperiod, znači broj 5 se ne ponavlja, to je broj 1,56666 i tako dalje. I možemo ga zapisati kao 1,5, znači odvajamo ovaj dio koji znači se ne ponavlja, plus 0,06, plus 0,006 i tako dalje. Znači uočimo da je prvi član 0,06, odnosno 6 stotnina, a da je kv jednako 0,1, dakle 1/10. Ako uvrstimo ove brojeve u formulu za zbroj geometrijskog reda, dobijemo 6 stotnina kroz 1 minus 1/10, odnosno 6 kroz 90. Vidimo da ovaj razlomak možemo skratiti, to je 1/15. Znači konačno rješenje je da zbrojimo 1,5, znači to je decimalni broj koji možemo pretvoriti u razlomak ili on znači konačan, to je znači 3 polovine i plus 1/15, znači konačno rješenje je 47/30. I pod D 0,1246246, znači ovdje je jedan predperiod, a ponavljaju se čak 3 znamenke 246. Dakle, ako to zapišemo u obliku 0,1 plus 0,0246 plus 0,0000246, uočimo da geometrijski red je ovdje, da je prvi član 0,0246 i da je kv 0,001. Kada to uvrstimo u formulu za zbroj, dobijemo da je S jednako, opet razlomak možemo skratiti, pa je to 41 kroz 1665. Kada znači sad zapišemo naše rješenje, to je znači 1/10 kao ovaj predperiod koji je konačan decimalni broj, plus ovaj dio koji se ponavlja, dobijemo konačno rješenje da je 0,1246 koji se ponavlja jednako 83 kroz 666. Pogledajmo još nekoliko primjera primjene geometrijskog reda. Izračunajmo pod A logaritam od 4 plus logaritam od 2 plus logaritam korijen iz 2 plus logaritam četvrti korijen iz 2 i tako dalje. Zapišimo brojeve 4, korijen iz 2 i četvrti korijen iz 2 kao potencije baze 2 i primijenimo pravilo da eksponent može ići ispred logaritma. Tada umjesto 4 pišemo 2 logaritma 2, umjesto logaritma korijen iz 2 1/2 logaritm 2 i umjesto logaritma četvrti korijen iz 2 1/4 logaritma 2. Uočimo da logaritam 2 možemo izlučiti, pa u zagradi imamo 2 plus 1 plus 1/2 plus i tako dalje. Imamo geometrijski red kod kojeg je a1 jednako 2, a kv jednako 1/2. Uočimo da je apsolutno kv manji od 1, pa možemo izračunati ovaj zbroj. Dakle, prepišemo logaritam od 2 i množimo, uvrstimo u formulu, u brojniku nam je a1, dakle 2, kroz 1 minus 1/2, znači to je 2 kroz 1/2, što je 4. Prema tome, konačno rješenje zadatka je 4 logaritma od 2. Pod B imamo 4 na logaritam po bazi 0,5 od 2 minus 3 polovine plus 9 osmina minus 27 šesnaestina plus i tako dalje. Vidimo da u zagradi imamo geometrijski red kod kojeg je a1 jednako 2, a kv jednako minus 3/4. Kako je apsolutno kv 3/4, a to je manje od 1, možemo izračunati ovaj zbroj. S je jednako 2 kroz 1 minus minus 3/4, to je dakle 2 kroz 7/4, pa je to znači 8/7. Vratimo se u zadatak. Umjesto broja 4 pisat ćemo potenciju s bazom 1/2, jer vidimo da i logaritam ima bazu 1/2, pa dobijemo 1/2 na minus 2 logaritma po bazi 1/2 od 8/7. Zapišemo sad ovaj minus 2 kao eksponent, pa dobijemo 1/2 na logaritam po bazi 1/2 od 8/7 na minus 2. Uočimo eksponencijalnu i logaritamsku funkciju sa istom bazom, čija djelovanja se poništavaju i dobijemo rješenje 8/7 na minus 2, odnosno 49 kroz 64. U ovom primjeru riješiti ćemo dvije jednadžbe. Pod A eksponencijalna jednadžba 125 na x minus 1/3 x na kvadrat plus 1/9 x na treću minus 1/27 x na četvrtu plus i tako dalje jednako je 5 korijena iz 5. Uočimo da je lijevu i desnu stranu možemo zapisati kao potencije baze 5, pa ćemo to i učiniti. Znači umjesto 125 pisat ćemo 5 na treću, a umjesto 5 korijena iz 5 pisat ćemo 5 na prvu puta 5 na 1/2, pa je to 5 na 3/2. Sada iz jednakosti ovih potencija slijedi jednakost eksponenata, pa dobijemo 3 što množi, znači ovaj izraz u zagradi, jednako je 3/2.
Ako sad obratimo pažnju na zagradu, uočimo da se radi o geometrijskom redu kod kojeg je prvi član jednako x, a kv je znači omjer drugog člana i prvoga, odnosno minus 1/3 x na kvadrat kroz x, odnosno minus 1/3 x. Da bi mogli izračunati ovaj zbroj, prisjetimo se da mora vrijediti uvjet da je apsolutno kv manje od 1, odnosno apsolutno minus 1/3 x mora biti manje od 1. Kada riješimo tu nejednadžbu, znači po x, dobijemo da x mora biti između minus 3 i 3. Pogledajmo sada sumu, znači to je 3 puta, znači prepisali smo broj 3, x je a1 kroz 1 minus minus kv, znači 1 plus 1/3 x i to mora biti 3 polovine. Kada riješimo znači ovu jednadžbu, dobijemo da je x jednako 3/5. Uočimo da vrijedi da je x između minus 3 i 3, znači ovo je rješenje naše jednadžbe. Pod b imamo jednu trigonometrijsku jednadžbu, znači kosinus x plus kosinus na kvadrat x plus kosinus na treću x plus i tako dalje, jednako je 1. Znači opet imamo geometrijski red kod kojeg je prvi član kosinus x, a kv je znači kosinus na kvadrat x kao drugi član kroz kosinus x kao prvi član, dakle ponovno kosinus x. Da bi mogli izračunati ovaj zbroj, mora vrijediti da je apsolutno kosinus x manje od 1, pa da vidimo. Znači, ako zapišemo formulu za sumu, a1 je kosinus x kroz 1 minus kv, to je 1 minus kosinus x, mora biti 1. Kada jednadžbu pomnožimo sa nazivnikom, dobijemo da je kosinus x jednako 1 minus kosinus x, odnosno da je kosinus x jednako 1/2. Znači, uočimo da uvjet zadatka je zadovoljen, prema tome možemo riješiti jednadžbu do kraja, znači x je plus minus pi trećina plus 2k pi, gdje je k element skupa cijelih brojeva z. Ponovimo sve uz nekoliko zadataka sa mature. Znači, ponovimo najvažniju formulu, suma geometrijskog reda je a1 kroz 1 minus kv i može se računati kada je apsolutno kv manje od 1. Pa pogledajmo primjer. Zadatak. Koji od navedenih geometrijskih redova ima konačan zbroj? Pod a 3 minus 9 plus 27 minus 81 plus i tako dalje. Pod b 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus i tako dalje. Pod c 8 minus 12 plus 18 minus 27 plus i tako dalje. I pod d 125 plus 75 plus 45 plus 27 plus i tako dalje. Prisjetimo se da apsolutno kv mora biti manje od 1 da bi mogli izračunati zbroj. Dakle, izračunajmo kv za svaki od ovih geometrijskih redova. Znači, pod a. a1 je 3, a znači a2 je minus 9, prema tome kv je a2 kroz a1, dakle minus 3, dakle to nije odgovor. Pod b, znači imamo 12 kroz 6, to je 2, također znači 2 je veće od 1, ništa od toga. Pod c imamo minus 12 kroz 8, znači kv je minus 3/2, apsolutno kv je znači 3/2, prema tome ni to nije točan odgovor. I pod d imamo znači a2 kroz a1 je 75 kroz 125, odnosno 3/5, dakle definitivno apsolutno 3/5 je manje od 1, prema tome d je točan odgovor u ovom zadatku. Zadatak 2. Za koje sve vrijednosti pozitivnog realnog broja x, geometrijski red, x plus 1/2 x na kvadrat plus 1/4 x na treću plus 1/8 x na četvrtu plus i tako dalje ima konačan zbroj. Znači opet imamo uvjet, apsolutno kv mora biti manje od 1. Moramo znači izračunati kv, a1 je x, a2 je 1/2 x na kvadrat, pa je kv 1/2 x na kvadrat kroz x, odnosno 1/2 x. Dakle, mora vrijediti apsolutno 1/2 x je manje od 1. Znači, vrijedi da je apsolutno x manje od 2, odnosno da je x između minus 2 i 2. Vratimo se na uvjet zadatka, znači x mora biti pozitivan realni broj, prema tome konačno rješenje je da je x između 0 i 2, odnosno x je element otvorenog intervala 0,2. Zadatak 3. Prvi je član geometrijskog reda 0,5, a zbroj tog geometrijskog reda 1,25. Koliko iznosi kvocijent tog geometrijskog reda? Znači zadano je a1 je 0,5 i s jednako 1,25. Znači idemo iz formule za sumu izraziti kv. Znači 1 minus kv je a1 kroz s, odnosno kv je 1 minus a1 kroz s, pa kada uvrstimo a1 i s dobijemo da je kv jednako 3/5. I četvrti zadatak, jedna eksponencijalna jednadžba. Riješite jednadžbu a puta a na 2 logaritam od x puta a na 4 logaritam na kvadrat x puta a na 8 logaritama na treću x puta i tako dalje jednako 1 kroz a na 7 za pozitivan realan broj a različit od 1. Znači vidimo sa lijeve strane imamo množenje potencija s bazom a, znači bazu ćemo prepisati eksponente zbrojiti i izjednačit ćemo sa a na minus 7.
Sada iz jednakosti ovih potencija, znači slijedi jednakost eksponenata s obzirom da su baze jednake i dobijemo sa lijeve strane 1 plus 2 logaritam od x plus 4 logaritam na kvadrat x plus 8 logaritam na treću x plus i tako dalje jednako je minus 7. Sa lijeve strane uočimo geometrijski red kod kojeg je prvi član jednako 1, a kv je 2 logaritma od x. Da bi ovaj zadatak imao rješenje, mora vrijediti uvjet da je apsolutno kv manje od 1. Znači da su apsolutno 2 logaritma x manje od 1, odnosno da je logaritam x između minus 1 polovine i 1 polovina. Pa da vidimo kad izračunamo ovu sumu, dobijemo suma jednako a1 znači 1 kroz 1 minus 2 logaritma od x i to je jednako minus 7. Znači sada kada pomnožimo sa nazivnikom dobijemo 1 je jednako minus 7 plus 14 logaritama od x, odnosno logaritam od x jednako je 8 četrnaestina, odnosno 4 sedmine. Uočimo da je 4 sedmine veći od 1 polovine, prema tome ova jednadžba nema rješenja. Nadam se nam je lekcija bila zanimljiva. Za vas sam pripremila zadatke za vježbu. Nalazite se na ovom linku i na QR kodu. Želim vam puno uspjeha u rješavanju i pozdravljam vas do sljedeće video lekcije. Doviđenja!